Hakasngi thang ya kiteng shop jungki pulut he badon kti hakajing siat yap ya uba che thank you rengkat ki laingot ki menteri sorkar ka jela ladon ka jingkren jung uwe na ki Rangbah Shnong ka Mawlai town Dorbar ka balakta ya ki babun ki Rangbah Shnong ka Mawlai hine ka janmin na kalyang ki Rangbah Shnong ka Mawlai ki la kundo lang ban ya pen pau ya ka jing Sngewkhia halor ka jingkren khor jung uba bes ubalong Rangbah Shnong ka Mawlai Phudmuri ubala keno badon ki Rangbah Shnong ki balong ki agent ne ki breu jang ka sorkar ki balai poi kedon khat kandri wan armor kali pentit bagi melai tinggal poi khat sangot kabut 100% ngelai poi ki Rangbah Shnong jong ka Mawlai ton Dorbar te ke pelong yang i ba ngi ngenia kendu lang kumne kada pelong ba ngidon boi poi ne ki Rangbah Shnong don ki Sngewkhia halor ka jingkren lapla kan siung no kumta lapla ka jong wei ni Rangbah Shnong tau di bes ba ya itu ba ngi kanang ya telefon ngi kren anak sidong dan rengam tip kai ko pelong yo ba bes pat ba un pun kam de gini tin ki balong derogatory ko po dor mo yengi ki Rangbah Shnong baro da ka ba ong ba ki Rangbah Shnong baro jong ka Mawlai ya ladi buklen na bu Rangbah Shnong kan ide ki dalal Kadang kita dalal, te komba kia batailam kwe ke bakam yosong tu ini kita dalal, yang kalaban peru, aduh kadang kajong pim, mo, pim, masa kia tip abro, pim kumu, te kabar semua, caburam aduh kata-kata, te watang kita dalal, kabar baik kabar yosong tu pai baru, kala podor balpa, dan rementas punya Shnong ya kena kita dalal, baru pim te kalau kiki ke bos nu lerai bat kata ru ada keren kena belum bom tip hai ke nek ten dalang kemur nei la keren da ba bes bolong respectable gentleman mo wa mangi berfak ni ya sultan ya buram ya keren ya khana ndre bun kala pat kumni ban keren ha ka public domain ho pai ba ni ta te banong ba ki Rangbah Shnong baro haba ong baro tumur ka kanthop ru ya bobes ba ki de ki dalal ka bumut bobes su te number 1 dalal ma te ngata ka su ta kunta te kamlong ki ka ba sultanat ba khot pai ba ban su kren kai ye ki Rangbah Shnong ye ki ba la jir ida u pai ba ini bobes mo aloi pi ka ta ko ke jingkren ka de ka ba la te ka ba la subsi ba dalal lalu beriu bopik bahaya kini kita kejungun juga ketinggalan kemudian kumpul kota di ini kiran bah ini kepala kita ibarat bah bahaya basutu bah bela long assistant commissioner teitai yang dalam pitip kemudian you orang tiblut dengan tiblut dalam tengah tibung tu stand jeep te ya cenderung passenger yo pisan itu setekat tahu di dalam tanda ya dalam lele kemudian aduh pim man penbet ya ki fresh trade mo pwede mo tayo prostitute te kung kita Rangbah Shnong tayo na tayo tam sa tanat kay waru du bawes umde matla dilade mabde huwe na ki member responsible member jong kane ka fraternity jungi ka Mawlai tam Dorbar lalu kita mai ha ki public meeting ini kita telah berkejap berkini kita nak sedang berbeliau lesai appreciation kita perbah takti lesai dari hak jenis takti mau ship dan keren buat penmi gini kita boleh sih perhan dengan dia rasul bahkan ini jingkren kalau kita keba so ya semedai berkalong podor yang ini kemungkinan Rangbah Shnong ha ki Shnong Mawlai ki bangi ngidon kene kita Dorbar bat ki ba ngewanra kene jingi telilang paro ke Rangbah Shnong ku kono mta light stang bobes moroi mo te yuk bobes waktu sini bangile ikan du chief minister ngila pentip yu ko bobes to ban lang singin light dan keren chief minister mata arko ter ngila chung bat shwa bangile chief minister ngila ya kendu angni shwa ngila ya lang bat hakato ko sini le 100% ngawan pep tang bobes moroi mo mta
Tenre bobes wong kene ke boro kade ke kam cebok sudah. Te kunu bobes sudah ke kam cebok sudah nama kale nama ba. Kade ke kam Shillong. Kade ke kam jong Shillong. Te dong su. Sakku ile de ban pelai na kata menong ngamlek ban ke do YouTube minister. Mangilan hi ha ke jing de ba kade ke jing. Siap masih kan. Kablong ke ba sotonat bobes baik yang ini bangi lai kau di mana ni mungkin lai nak kalian bisa ni penrem jur ni deh penrem jur bahaya bobes bukannya ke message kan lagi sebu ada sebu pulih